Amabanga y'umugore uri mu mazi abira kubera kumena acide ku mugabo we yagiye hanze maze hatungurwa benshi kubera ibisa n'ibidasanzwe byumvikanye mu kanwa k'uyu mugore. Ubusanzwe ni ibanga ndetse rikaba ibanga rikomeye, byagera ku bagore ho bikaba akarusho cyane kuba umuntu yashyira hanze amabanga y'igikorwa cyo mu buriri umugore n'umugabo bari kurwubaka. Kubera igitsina kinini rero cy'uyu mugabo byatumye umugore arambirwa n'ibyamubangamiye kenshi mu buriri, maze mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo ahitamo gushyira amabanga yose y'uyu mugabo hanze. Umugore witwa Lucy Njeri yabwiye urukiko rw'ibanze rwa Makadara mu gihugu cya Kenya ko umugabo witwa Nyebere umurega kumumenaho acide akamwangiriza bari baratandukanye kuko atari kwihanganira ubunini bw'igitsina cy'uwo mugabo. Mu buhamya yatanze uyu mugore akavuga ko atashoboraga kwihanganira ingano y'igitsina cy'uyu mugabo we kuko ngo cyari kinini bikabije. Nyebere nk'uko Nairobi News ibitangaza yagiye kureba Njeri ariko asanga hari undi mugabo bari kumwe, akomeza gukomanga baramwangira. Nyuma Njeri yarabyutse amumenaho acide mu maso ayinyujije mu idirishya, undi ahita ashya isura irangirika. Mu rukiko ruri Soweto muri Embakasi muri Nairobi, Njeri yireguye avuga ko uyu mugabo bari baratandukanye kandi ngo kuba yaramusagariraga yari yarabimenyesheje polisi ntiyagira icyo ibikoraho. Yabwiye umucamanza Angelo Kintwinji ko yari yaratandukanye na Nyebere kuko atari kwihanganira ingano y'igitsina cye, ngo cyari kinini ku umugore uwo ari we wese, gusa akaba ataratangaje urugero rw'uko cyanganaga ngo bihere ko byemezwa ko cyari kinini koko. Njeri yarekuwe by'agateganyo atanze ibihumbi 10 by'amashiringi ya Kenya, urubanza rukazakomeza. Nyuma y'ibi reka turebere hamwe, ese ubundi ni ryari bavuga ko umugabo afite igitsina kinini cyangwa gito? Ubundi umugabo bavuga ko afite igitsina gito iyo ari munsi y'urugero fatizo igitsina cy'umugabo cyakagombye kugira. Hakavugwa kandi nanone ko afite ikiringaniye iyo agejeje ku rugero fatizo. Bamwe bemeza ko umugabo afatwa nk'ufite igitsina kirekire cyane iyo agejeje kuri santimetero 20 kuzamura. Ubusanzwe igipimo fatizo cy'uburebure bw'igitsina cy'umugabo bwakagombye kuba santimetero 13.2 igihe yashatse umugore, mu bugari cyangwa umuzenguruko byibura ukaba santimetero 5.7. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya California, Los Angeles n'iya New Mexico, bwerekanye ko 75% by'abagore bakunda igitsina kiruta gato igipimo fatizo. Abagore bafite ingo bavuze ko byibura bashimishwa n'umugabo ufite igitsina cya santimetero 16 kikagira umuzenguruko wa santimetero 7.2. Indaya
bagaragaje ko umugabo wishimira ari ufite igitsina kingana na santimetero 13.3, naho mu muzenguruko kikangana n'8.7, ni ukuvuga santimetero 8.7. Abagore benshi bagaragaje ko batishimira abagabo bafite ibitsina birebire cyane. Muri ubu bushakashatsi bwakozwe, 3% gusa by'abagore nibo bagaragaje ko bifuza umugabo ufite igitsina kirekire byibura guhera kuri santimetero 25 kuza. Uyu munyakenyakazi akaba yarahisemo gutandukana n'umugabo we aho kwicwa n'ingano y'igitsina cy'umugabo we. Ntibisanzwe, ntibyari binamenyerewe, gusa nanone si na ngombwa ko yajyaga kwihanganira kuzicwa n'iki kibazo. Nitwa na Christine Hirishwa, mugira amahoro y'Imana.